To je bilo pod fliserja malca. Dobar so špricala včeraj. Drugač ni pa nič narobe, če se avto umaže. Bolj je naroden, če se ga potem ne spuca. Evo, spet. Jaz nečesa ne razumem. 1 kilometer. 1 kilometer je še do zožanja iz 2 pasov na 1 pas. Zakaj vozniki čutite potrebo, da se je treba ob prvi tabli umakniti na lev pas? A vas panika zagrab, ki piše zožanje čez 1 kilometer? Ali pa zožanje čez 600 metrov? Pejmo po 2 pasovih do konca, pa criss cross. Dobar dan. Adijo. Olej, Clio MTV. A se spomnite tiste reklame? Get up, get up. To je bilo za Clio MTV. Mim grede, kaj bi bil rajš? Mercedes E ali BMW X4? MR2 pa ni velik, ampak so pa fajn. Cupra Adia. Fajn je bilo. Čakam sodelavca, da prije pome. Volkswagen je kar zihtu salon. Grega me je pobral. Ja, preskušal Mercedesa. Avto je ful v redu, ampak tale pameten tempomat včasih ni toliko pameten. Pripeljem s Cupro na avtocesto, za mano pa en Renault Scenic, ki mi blenda. Optimist po duši. Grega, dio. Iz pisarne okoli 5:30. Malo sem že zmatran. Koliko je vroče. Pet malo ven. 100-500 stopinj. Nesreča na nesrečo na nesreča. Gužva na gužvo na gužvo. Pri gužvi z gužvo pod gužvo. Šibedah. Pazi to reklamo. Pametno je imeti zatemnjen avto. In potem strička, da sta teta pa stric, a sta pa 2 tete. In seksata v avto. Jaz se niti približno ne spomnim, da sem nazadnje seksu v avto. Ja, ne vem. A ne, ja vem. Ja, vem. Kaj pa ti? A seksaš v avto samo, ker si mulo? Ker po moje tisti, ki so starejši, a so to tisti, ki varajo. Te zapeljke bo na hiter. A veš? A veš? In če take stvari razmišljaš, pol gužva ful hitreje mine.